hi Akasfani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya leng pui airport enkol tu tur thlang turin working group din ani don Prime Minister Narendra Modi chuan Mizo organic farmer sum laklu alet sereti pun awangin fakomati thuasoi Prime Minister Narendra Modi chuan vin khan vibrant Gujarat Global Summit Gandhinagara ahong President Hui Ramnath Kovind chuan Chanchinthar diklo thedar ani thinle thamna peya Chanchinthar in thedar sak paid news baka midang lem channa man ruwa deep fake te chu ngai mo omati thuasoi Vin Khan Chief Minister Conference Hall leng pui airport enkol tu turin midang hena hlan chungchang soin sarkar mi poimo ten thkhoma Mizoram tana thaber tur zonga enkol tu tur hi thanani theinana loboji tu tur working group din ni se anti meeting a hian ram chung hundanga airport engimozat airport authority of India kuta ommek te anen ko zui dan tele private company ten PPP mota an kuta anen kol dan chanchin tang pui tawlan ani a chung tengai tu achung chuan airport authority of India hne na nge private company ten hne na hlan thazok dona Mizoram tana hlober tur enge ni angti kil sang sanga khai khinna chipchialo nei tu tur working committee din ni se annin aranglama lo zuin report kim changan nei huna thutkhom le ni se anti ani lengpui airport ramven himdan turte airport thok tu poimo tuna dabel ngal ngai ni langte po meeting a hian soi ani bok Central Wayme Executive Committee thukhom chuan tun hnai sarkar lai pin India le Myanmar in rinalaya micheng te zelen taka anin kalpo ton theina free movement regime ti bo atum chu andu lo ti an soi Central Wayme thu so talan danin September ni somni puruk kumsang kha samruk pariat asiam free movement regime chu India le Myanmar ramrik rule le lam ve via phalna ngai lova kilometer sompuruka thui in kalpo ton theina dan ani a he dan hi ramri le lam ve via nam khat chi khat de chu khat lai na te anom thena wangin olsam taka anin kalpo theinan le insum don ton na ba ka ele bar zon konga olsam na te asiam zok wangani atia thu chu atalan danin Central Wayme chon he dan hi Mizo te tan chuan zon ha thak u naw te Myanmar lama omte nen inpo taka om thenaram chang le inpum khan ata na tangkai takzet ani antia sarkar le pin thia atum chu adulo hleti soin thi ani a ramri hung na siamani chuan Mizo nam inpum khatna nasatakin ati sedon ani antia thi ani lo nan the to pa mala katum ti soin thi ani lo nan Mizoram sarkar malak na po an thop tlati an soibok ani sarkar lai puin ram mi pui te ham thana tura ammalak na chi sang te in thil hriat le an hman tangkai theina tura be pui thlakna Viksit Bharat Sankap Yatra ne imek chu Vein Khan Longka districta Paithar khuwa ne ni a Longtai le Siha district Prabari officer Pirina Sanawal Kohli Ministry of Education and Joint Secretary Department of Higher Education mi chuan man atel puin mi puiten sarkarin antan thil tam takati te hril hriat man tangkai chu an chanvoni thuasoya Prabari officer chuan sarkar lai pui chon ram mi puiten kong sang sanga ma sonara bi an ra theinam malak na sang sanga kalpui ti soin heng malak na te hian a chhor tu tura thlen angaya a chhor tur dik tak ten an chhora an tangkai puya masona an nei chu sarkarin atum le du berani ati Prabari officer hian Vointai Khan Circuit House Longtlaya Viksit Bharat Sankap Yatra Longtlaya district ne imek chungchanga sarkar department hotu te koma malak na kalpui dan te soilan ni in Longtlaya DC pu Joseph H Lam sang hovin malak to dan ne masapan nei te Prabari officer Shilin Harsana nei te sutken dan tur an soi ho ani Prime Minister Narendra Modi chuan Mizo organic farmer sumlaklu alet sareya ati puna wangin na fak Prime Minister and video conferencing manga Viksit Bharat Sankap Yatra beneficiary akomna hetwe soya Aizawl dur tlanga cheng puvial shwayaral te organic farming kumsani som pasiri atanga bultan to chuan Prime Minister hnen ain so thing zo mar chale athai thar dang te chu company sang New Delhi le aya hla te ashal sok thin ti ashila he wang hian sumlak lu po na satakina pun pha cheng sing ni la lu thin khan cheng noi kha singa ala lu to ti asoi Prime Ministerin athai thar shal chodan chungchanga zona changin puvial shwayaral te chuan Marchak State Home Sunga kun thok tu te harsana neilova an thlai tharan shal so theinan Mission Organic Value Chain Development an siam chu atangkai hle ti a Prime Minister chon ram chunga organic farming chin tharani cholo momati thu soin organic farmer puvial shwayaral te ba ka Marchak State sang tele ram hlatak atanga hlo tu na chang thei te chu an fakom hle ti soin
organic farming lama sul satu an ni ati Prime Minister Narendra Modi chon late tha troidur cha manga khaile thei thar chona organic farming chu mi puile ram risel na na poimo tak zet te soya chemical ni na cho pol lo thaile le thei te hral chona chu alet sari line apung ti soin ram mi puite tan po risel na ani ati a organic farming lama na tok tu te na lom thu soim alati velo te point bultan ve turin acha ani Mizoram Provisional Ad hoc School Association Shuai to the Suan Chief Minister Pel do Oma Apisa Muin an har senator sang an thlen Chief Minister hian sarkar chu na theyang angin school that imaso na tum don ti alo shrila hetila hian mani loka sarkar ma science school chen khatte din hun ati danglam te chu sarkar tharin anangai to man ri lowati a sumdin huna thadlo wangin kum khat chung in po cha nana an hmana tul tur thuan soi to thin ti soin sarkar thara budget anna pharlo wangin hmalang na tamtak ala om theilowati a an sarkar huna man turin kum ni le chan ve chung zet education policy tur chu alo dong lok to a ama ngai point deli sarkarin school kalpui dante angai ven to ti soin an policy le tuna an om dante school dang din mun te po huamin uluk taka an enatul tho soya cabinet ma pharpo angai don ti soin tundin muna thil tam tak ti ala har sa thua soini Chief Minister chon anthu thlan te chu education minister alo soi pui tur thu soin abiela provisional ad hoc school Ahlanthar school om ve tho thu soin andin munle anhar sina tam tak ashiat puit asoi ani nikum kum toblama sarkarin school chen khadin mun ati danglam zinga khan tuna lamsam school ni thin kha provisional ad hoc din da anni a an pola hian higher secondary school samthum pali high school som bakhat le middle school pasari anom mek ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puan ani Prime Minister Narendra Modi chon vein khan Vibrant Gujarat Global Summit Gandhinagar ahong Mahatma Mandira honen compose Prime Minister Modi chuan India in Khovel in thak dalam role in nasita ma son thu sein Khovel in India chu in hana lung het taka angai ti a industry infrastructure lama te thiam thil thar ti chang tun ko nga te energy thiang hlim le semiconductor ecosystem lama nasatakin ma son ti soi bok ani Prime Minister Modi chuan India chu hunrelo te a ebardin mun economy a Khovela ramlian pathum zinga atel tu thu soya sumdon lama the topin an pui don thu soin an ma chhop tam tak throting tura sumdong te an bai sei thu soi ani Pumodi chuan Vibrant Gujarat Summit voice of na awang hian India le UAE le Africa te in chin chu ma aina lian zo sa donati a ma sonalam tlong poimo tak ani donani atibok Vibrant Gujarat Summit a hian kholenatan UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan manani a Mozambique President Philippine Nyusi le Timor President Lesti Jose Ramos Horta Baka Union Minister Piyush Goyal le Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel te po antel ani President Louis Ramnath Kovind chuan Chanchinthar diklo thedar ani thin le thamna peya Chanchinthar in thedar sak paid news baka midang lemchana man ruwa deep fake chu ngai mo omati thu soi voina Indian Institute of Mass Communication IIMC convocation voice of nga pangana hetui sen pukovina chuan tunlai technology thalo chok zela heng thil thalo te hi do tul tak zeta ti a thudik tok lo thedar hian mipui wantlang nun na setakin angong che thei ti a heng boina hi chik taka vilangai ni atibok President Govina chuan journalist ni tura imbo sa imek te chuan mipui te chu thudik larin tlak fa tu an ni ti inshi a mo phurna lian tak an nei chu len chuak turin cha a mipui te dingna san vo hum him chu an na poimo tak ani atibok IIT Madras chuan Sri Lanka Kandia campus tharan hongdon Sri Lanka Education Minister Dr. Sushil Prema Jayantha chuan Prasar Bharati Special Correspondent in Komna hethui sein Sri Lanka Sarkar budget sang somni palia President Ranil Wickremesinghe chuan IIT campus hi rotna atel ati a IIT Madras atlo tumin director le dean of faculties tenen po an soi ho to thu soi ani Chanchinthar serti topna na tlang pui lengpui airport and call to tur thang turin working group din ani Prime Minister Narendra Modi and Mizo organic farmer chumlak lualet sariati puno wangina fak Prime Minister Narendra Modi son Vein Khan Vibrant Gujarat Global Summit Gandhinagar ahong President Louis Ramnath Kovind chuan Chanchinthar diklo thedar ani thin le thamna peya Chanchinthar in thedar sak paid news ba ka midang lem chana man ruwa deep fake te chu ngai mo omati thu soi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani